Baby, Fabia communication also ankoye. Ekoya Kenya ni se ene se nra be press conference be 4 or 5 different groups obia eye ne de ni nyina eye sa nsesan ya aba NDC no de mi hunu ne se nkasaye ebi ankoye omontoto ebi ankoye enti se koyi a kedi mase obetimi aba press conference no akase yasoma se empanifuo bi enfam formation ananko kanchira asemasi no ni asemasi na ba ko so asaba out bi asaba be kase me de me hu panimu kura yeso ban se omra me ho eme kanchira me se bibi se na eba na ohwe mu a na je se sa communication no there's a gap missing link bi wo ho eba sa de a emfasum dwie ma because ufiti ya na obe bibi sa de a ehadwe one party bia on a structure or organization bia a different organizational structure and necessary u follow and no bia de na adwuma and wo ya de ne se one fact the structures of the organization and now the party for that matter to be specific anya adwuma ubeti beka kra no na gap bia mesi papa enti me hu no say majority outside and this is for no pan name the structures of their party how the almost say and this one nim structures in very well dear necessary no say dear me hu die ntia esesenka different groups bia ko tran ba bi na obia Canada the structures of the parties paramount party be organization be on the structure the structure no you free would free CEO ho but be see the lowest person for my work ewo ekuo no mu a o divert no anye ni ya obeti wo ko office bi o ha na ofiti a wo ko manager na office ni ade a e be sound ka masa ko han mo ansa okay sa pepe na mu say NDC a party a organization enti ese o mo structures ki so mo structures dia na me busa say enti party ni structures on follow due process and that's all man follow tie we outside no we will never know the details of formal structures enti na ma de na chemienu no edi say groups no ebi ye say press conferences on different grounds of dia e ba ne say na je binum person je say omo follow omo party structures o ebi so person je say omo ayeden omo follow enti na say communication ayeden anko ye communication management and your friends say change management a ho enemy gina and masa ka say nipa no a mode omo ya ade no omo ye icon okay ndi wan hwe ye pe masa ubeti because of omuru omo player ma oman no tinam say national issue any omuru omo player ma omo party and supporters inti obeya so ye background underground ti be ba no enko ye ho why you be bia edi se wo fiti ya na de betu jase premu a ebi nso anaka to ogbo ase ansa na be ba na omo ayawe enka obi nko ye press conference me de menteve panimu amosoma no se omra mu musa mu nkyem pani kura mosoma no se omeka nkyem na mum no se structures no jese mosoma dia and is over to them okay ego doctor ego school Gabriel obekasa even say boku MP ba ko bia kasa ras mubara boku den akasa nipa eko ni nyina kasa nya utim say ebi o different side okay different side enti papa se sa na tie dia wonu mo call say be ya mpanifo ne sesa sa ensusuya na asa na muntu mo tui omo sesa aye too late ana so mo sesa be kasa omu ntimi anfo se anyoyo be bia wo mu gina no dicey situation no o sisa sese no ma twere no ma mienu bi egu ha enam de be wie eno ma mienu a me twere ya me de be yi o question na so ka se o ko sisa be bia ko duro no wan hwe ya traba ayi ebe wuram okay wan hwe religion ebe wuram wan hwe ya regional balance so ebe wuram se o mu ka so o mu sisa wo ye leader. There are so many qualities or can the poor as ultimate ekura. Now the year would nyuma and a 10 bians so who say
so panimunya si gina ewie a free secretary free CEO honum eba na wo be wodra se hwe ebi edimirika ba be daase aka ne nyina awie enti wo wodra no sen enti na meka se wo ko wodra central fo no be fa no sen what is central fo no bogi omo de nyamia yenko western your friend say amaboa say de nyamia se enti obi dwan wo no bi enyankwan so enti say no me say very dicey na me mom de to me there I don't think so be withdraw I didn't because so we panimu na osi gina sa depend upon their structure say structures no kire say sa no me dia okosisa osisa dia another etina bibi so ba bibi be say sibio de papa ema omo enti mi mom de mi hu ni say omo ekolo say ebi omo withdraw ni ade no omo hwe the structure ona mi gina of the party ni she say say as I say ye kobo parliamentarians amane esi ye ni sei send esi ye no a enti akopa we nyina aba anye saa asumdwe pa de emba ebio the timing for them hwe akabe memfan be 2 years or season so bone obia MPP NDC PPP CPP obia adwene power not na sokoka obia be power no nemum no ma ye di begugu akwa mu ni ade ye no ende omo enko ho na emum time we no a saase mo yesi no enti na mde to other parties no fo no say omnye very careful no omo say de esi we no omo anye careful a omo betimi ato om na emum emra saade we yesi no ese say omo manage ni yi papa na omo ba fom na omo ahwe ni ya ebekọ because majority honorable Muntaka oni ayi majority Muslims what they call a so a central said the American year. Bebre so ni age o. One way year na no be can other stations ni say. One way year central for to ni age north for so Haruna and so e dey na ekoso. Na je say move film passions bi against central and your friend say north religion so one way year na ekoso bebre because of the followers and the people involved. To ombo ase na omo hwe no mayi pa anye sa tembia no na emom no mi mom de mi hu se omo ba fom bibia e kasa bibia ewiase bibia e kasa de kasa brebre ma de to ena me pa che wo ka sebe no ahon den ni wa ho ofenko na majority of Africans any penifo no bibri chopan e omo de bom timi pa chew ehu arrangement ni ye dia because enko yema NDC a na no nche se MPP wo moko eno wan bia enko yia be kan ma no bibia entom tombo ase omo to bibia strategies enko yie na me dem di twa to ni Haruna Idrisu ne Muntaka omo adwuma omo aye no omo hu se changes tembia change said eba enti omo nye emfa hu enko ye bibia later that omo future yi kra no na kwa akosai enti eso omo nya botre na nka omo nyi bibi ntum no mzanya din ya no bi wo ho ansa na me ba enti migitum na me yeboko a bibisi a akidifo no na be kon eden anye sa nipa bebe panifo no change bi ba pe na obehe na oya atwe ho no oya style bi na nkrofo am se emre bi duriye no otwe ho on hwe kura wo kura no ye ntoma ho anase ye nyesi ma ho enti om taking in good faith na ba sa people respect them Papa, no one here, Mitaka say, when you are angry, don't act. One we pay or act here at December, Bobby can say, Bibri, Becca can say, Miyanka, so dear. Na Akechi, Elder, Agyenim Boateng na Wate Nenka, so identity apano. Mamen called Dr. George Akomho na Accra, also Yinti. Dog. Yebram. Mamincha Madesha was such a fun place and the district capital Yedrobons Omuti pa Chiamunina Madesha. Aduana said there be a Metakas a fear for the country. Because we fear for the country and one urban in the sense say the way I am a politics dominating will be a man on the Chichino a bay day and in the development in so bay a day. Yina Yaman Yosemba Mamin Kensi so. So baby I come said the encrofo adwene nyina ba ye politics no na se so be a fi say we are say
ubagana ha ne adia ehia yesene oman ne chichira oman ne mpuntu aye nyina yesu hu se bia ye benya papa bia from no be ye den. Okay, I won't predict doom but make us be ye den. No ko ba ko pe we say be ye den na me kan so say be ye den say dey make us a conditional we and say we need to do some changes some of the things I yeah o ka say do bia me ba me ta ka sa me kire say niema be me ense bia da me be ka kire o say eno ne niema ye pillar higher adwene nkrofo abe nye de so when it comes to our development and our democracy. The be a economy no na be a higher adwene but the economy ne gina bibi so once my back catch last time say some of the areas ya adwene course so ya hwe ni ye no na desane ma ye no ma ye nim no beba one unse da bia me ba me catch tolerance oka ho asempa ma catch expectation management and ma catch on morality. Yeah, these three key areas ya dia eno na betimi ama economy no agina economy ni obi a na kofaba ya economy is about wealth creation, wealth distribution but se beba mu a gise niema bi so atodin nam party and because of democracy the party bi na this anhyehyɛ pa no ebeba but we have the ekoya bibia ye bi akwakowie se party no hu hia se no ma na kyekere enu an ye kan sa asem wi okay party hu hia se yes no ma kyekere so anytime we beto aba wi bia the next thing is that be say we need the next election and sika bia also ye de bo wo man no a people will be waiting to see say omo be nya sika na sa de aba me ye politics na me quote to that definition, you know. We have turned into what we call demagogues. Okay, we are becoming demagoguery. You can demagoguery so be antie be reasonable apart from politics. Won't you say your boni say your papa baby ojina na hwa no politics so and wo ko jina ho no class no wo twe ne kasa aba ho wo twe ne soma wo som asade aba ho. That is what I'm saying. Say enu na e kabum asai bia ye bia. So we have broken what we call connected don't try can boom say man no we are breaking it by politics. Okay, entinyema anka bia ye nyina ye seeking for the national interest no politics intimine reverend ni elder kujina ba bia no ba mu yemu atete but we say they are come kan ye beboa wo man no but this answer we say e be go contrary to the party politics onyintum but the same person will come back esa be hwe say wo man na enye de enye yie anuma kokokone okohunso no wo atifia no dimirika krikrik ehwa ne hono no wanafo eba to nom ni ade na ni nya typical example wusu ntu ato no because enye wa ban na wo so by the end of the day wo see aban no nya bibi yi wa kwan ofisi yi akwan no anya meme akom ka na de be fa so na ya nkoto so aye na se free HSC ba nkwala ekoi enya NDC ma enya CPP ba enya MPP ma health insurance ba ye nkrofo kobi nya kom kwa na kobi ne Ghana for but yes sorry cassette some of these policies ede na wo pe bi mu wo ma mu ha ede na ye pe me na was die nko akosuedu ku ai die nko na akuyebu o sa akosuebu o sa die o bi sa nso ho ede na wo hu say politics die so do ani asem ani ma me ensa nya dwuma wo me put it on the grab publishing as news first you need a you more they say tolerance wo okay ani ma me ensa nya dwuma e politics mu okay one ma me nko ni say fairness in politics will be also fairness will be as in who two you need competence or party politics competence in him rev dog oh are they I said I am my rev so what you reverend time reverend so for pon one go na no wa man ya dia mami da kom also for dey there and the last one equality ensunim dabi obi obeka che say what politics bia meme akom say opa o me enko tena ba bi ni anya argument enya dwuma first fairness nim second competence nim politics nim and equality so nim enti wo ya hu say sa na ma we enim nti de besi bia no wo betra ko sa wo fa na. That is what I'm saying. And you think I will be to make us a medium what di my blood so by a man who Naka ya kasa mafia wo mse woni mse ye koto aba na yo se ye koto no ebrebi go se ye kohyesu mu ase akoto abom ye you dey free na we member of a political party na nka fairness bank ye in good standing enim Matias ye obi asom party no a ye kopa bibi na we say obi interest wo soro se na obi nti ni ya du ato atwene we fairness no Debbie
competence you said you are name adwuma pa so betima general secretary when adwuma pa even say position me the man wa party ni mu a but who ni obi a wo fa no so as said the ahoma ehunu ayi and on godfather no godfather woni bi nti unka ho nti sa ne amani nimti se wo mu a fa tutrim se wo de ba na ba it's about interest politics is about interest as you upon kroma kan na no bibia mu bi enim sa ne mam yensa maka you have added other attributes but key ones women say we don't have fairness, we don't have competence, we don't have equality politics nti wo koya huni say nyame ye wadom na wo de ba na wafa na nti sa atena se e be tafra hwe ase e bia betu de bia wo sin crofo so de motorbike ne ba me na fufu ya o mo di motorbike then now no for atamande no banana di eja no ni di eja no kwam afọ ye obot so enye so na me kwaja kwaja of atame kwaja but we be no obi enye hu but we do say part no ba power wo godfather nti ya man bibi na and some of these things are part of politics and you need to understand it. This are we su gu yam sa na tena nkona na me kan me su gu yam sa bi so Ghana ha nti the make you bet me relate to national say you say ni sa fairness wa ha e Ghana ha nyina we are secret partly maybe omo de omo fi say nipa omo mpesi no believe in competence no mo just ani manidi enti say wo koya enu ni ho na de ntia me de tolerance di ka ne say enye first time a amanyoko bi ye reshuffle e wo leadership in parliament and it na make us say coming down in our political dispensation I fear because we hear all the parliaments are now we have about 8 parliament parliament we over history 1998 under the first parliament the NPP anko Debbie anko and Juba second parliament ya now what mpanimfo yeyi omo a after that no about 1997 to 2001 1998 reshuffle by and at that omo change ye do aja homu nyina be be ye chief what is obi kokon ho obi ankoko ho then the next one was 2002 yes so ye ba be mu a papa chairman sabonsu obenya majority chief whip and did so sa oba 2008 ya sometimes so bi ba ya ma leadership bia wo mo no same and would when you say mo say omo rise be do bia majority leader no they have gone through all the rank and files because parliament is about experience and na me study na me hwe as we mu be yes unim say what they say my kokoi mu nyina no ma be sum in different ranks and some mo kwakwa speaker and to say NDC omo bae no under the 5th parliament no and omo year reshuffle that time no mo change omo declare to avoka e bae e chire kra yasa de makumbuo so bae and we mu nyina sisi I'm talking about the fact say de ne ya akoma nyina akodi amanyosem ati a e ba se asem sie obi am pese obete ne yonko ase no a I fear for our political dispensation but kapati de ye muam ho anything may related to the makers as any many nyina enjuma whether it's a particular group of people and whatever no enjuma nti the abano say wo say oman no bia ho kire wo na bia mu yi leaders ya wo mu na e bia aban oteso mo be ma no ho abon a and you are causing more doom than better because wo ye oman no tinchan say e bia un pesa ban no so hwe we say we are doing a lot of what they say lessons and then introspection in all what is happening under the 8th parliament under the 4th republic say time we nya hang parliament na nkrofo fisi ya wie me be ka kire wo say bebe mu a just a nipa no wo ho no a na betima ma na ye papa because they are balanced but a balance no the other side they best support for national development so akotia da say ye mane mem ya di bia ko parliament ya yes boy because on pesa ban policies papa be dey beba sa na daniel etie and that is what I'm saying say your politics are here na mo ma chikire yi atwetan and we so ha no we because we say reasons some dey ma say yemfa we mu mra because we are going to discuss about economy one na your finance minister that is so he is going to be on opposing side here and my papa e beba no mo manage the but sasoro mienu kokko a from and a bre and do your Ghana near multimillion they say ye be ye say no and you maybe how woman your checks and balances also mo say nye papa but a dey be a beba na se bia wo hwe se be mo man tumpo na say ye kopu bia obetimi resist ya wonye hwe say some of the allegations on level say they are being hobnobbing with MPP
say woman yeah person be passing. They started from the time when we ministerial appointment. They say some ministers we didn't want them to be passed. Ne call you live by a twemwako what they say vat by a twemwako. But nyanya chichafu ya na womobo haruna juice ni mutaka mu etri so se karosa hinkra enu mutaka ekofa ho ye sports stadium na omukọ America omo de hokọ ye athlete grounds afi na America na omukọ ho wahu omukọ 4x4 4x4 bread ni sanse ni nyina me bem ho parliament ye ko hwese ye ko take a decision ama me doja come chrome for such a from please ene ma bi enko yi ho dimpo no afi de na hwa ko ye park so afi na sa dan boxing ring we baby speaker ye ko yinti that time na musumi muntaka hero hey muntaka o ye ko wie say but yesi bibia nkoka papa enye grade de enti ankofo no bi asore tia ne say omu fi se bibi wase a bi a omo man support during the national election for leadership for this current e bi a support ni tia people are leading to that enti ni nyina ye niam a ha dwene bad said the mpanifo kan mo kan tie di asemo a public Cyrus kan was say from the errors of others wise men correct theirs okay na elder kanu nyansem no obi hu atwa na hwedwumi ayekuru public also say from the errors of others wise man correct his side and answer whatever e did all cases nyina say MPP no so no was all this year there e didn't yakoyi wo mo na amayoni wodi besuan bibidi say no na elder kan no say unse time so an MPP wo nyama no MPP for time omu ye national elections na nkrofo kan sika piem wo mo kokon but NDC yom de kosi say sika piem ni tokwane bi ama we kire se wo man no se yan hweyi a ne didi akire ni nsem bi a obi a wo pa ba mu aba no hyehyeye no should be something be address issues so wo national no mu nkrofo adwene na nyese bi a interest bi nti se dua na ntamachi dan ntamachi ni ade but in the national no party there we there ya sanse ni bi bebem because said na elder can I was happy is work can sanse because we obi a wo chitafo we there na kiye ni obi a nka na ho mpan because we there ya nkrofo beso ndi wo so asem ne fa ho no wo na so wo chitafo tena se na aka so wo munya botre na chese ehu se wo kra support wo kra ya nyanyom na kwahye wo mu no spontaneously na asem na ye there asi ebi won so wo mu asem ne fa mu so kwahye obukutu pa no and Ghana we had the regional balance about 16 regions. Yentimi nya all the members in Ghana will be ameka ho. And that is why I'm talking about internal arrangement in terms of how you do these issues and answer conflict issues abeba no. And you do na we there. Yeah, hweso o man be ye. And you will say wo pa ban mu aba wo de nkrofo ba. Enya nkrofo a wo mu fi say wo mu ba, wo mu na be resist government decisions and answer policies eba. O yes sir. Nkrofo so do mo ni behwe wa hwe ya wa we di odan kra na wakokuta hurihuri sene say ubeja ne sa because e ba say ye gina so aka say ye the economy ni ade a and nka presidency abako nya na nka bebre mfata so be di president enya no ne ye because it's team building ye call meetings you will be a specialization na wa ho ye wiri an wo de wa dwena ye dey abanya necessary say wo de ba be gina ho say me na me ka and you call to cry your barristers in your solicitors. Ubia or baby and competence yet. Ubo in case you won't mean deliver. Add this in your confined by or Chinatari. Now, Kutampa. That time, Nakutampa, so many seniors and so by if you say, Addison, when you're kind of oratory, you know, in Tisana governance, team building, as if at here, and then necessary say elder, active brofu, be a saying to be English, be a man in cultural. And now say we economists into when medical obetum the input to about reverend akwa present and do ka say e bia wo na ye economists we na nim energy it doesn't matter you who all this situation we have experts but we are still facing some of these challenges and to where there some move for basa man na dida mo be no e bi mesu enkrofo because benefo say kan ntia na account to Dr. George Akomuna wati ne kan yenya boafo nkrato ne emra ye pa Mpasuaso na yahwede individual bondholder forum almost all can
He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Monsieur Semu huma yeshepe. Nketiah was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti no one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from kakrabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, don't. Indeed, malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Abi national lande afeya beja cash na bedwa afei na madwuma no be koso ankasa bema na wo inflation achini fa botom se potos no anyway ni age saaro ade we do to bi ana masa choko ya ohia sisia ne Abi national unia abi dien ani eye Abi national sikakrabia foforo wode oboso obia hwe wo mo won hyehyeye papa ebeso wo ha nyina no na botre wo boni ahohare a wode ye adwuma no masa wani beji keke enti for me Abi national for you omo we adum kejeti ha ya woni ajakum dan na di ntwani mu chale na odum rika kwa he only me how do you know my problem enti ko Abi national kwabata bi e ben wonne na hunu sikakrabia mu sompa se wo nsembise bi a freyensesi a e wo 0322 002 922 Abi national pasum jiesafo a e wo sikakra mu Wadiyayo. Ne bukuru enku say enye me kuru anka no pe me shawo damage bi papa ofo be si ha manu bi enkode nyina numbi anye we nyina ko da so bowa wo so di nti wo se den enti to bingo pharmaceuticals cough syrup power dia bai enti wanti ye wo cough baby enkodan to fewa ebro wo mo ebra wo bowa na cough child me so die enkoda enyu no ebro wo mo wo mbu hyeso wo mu a esie etu asie kra na cough adult die empanifo die no cough family. We can do it to a cough pharmaceuticals. So one cough of Nansa, now we want to work. Who doctor? Cough syrup. Send a million what does ye must you say? I didn't quite you. I just say, yeah. Anti-pharmacist, me fear for United Power. Nanson, ye wom kakran say, me yiri tipa ye no. Kata, ni hini nesisi. Me banon so na mre, wa ye say boho. Na me die. As me need to 12 from Edia Surubin be a jam so a jamega ga na wonhwe. Me fie die hot no. Na me yiri so fie die e yedwetwam. Nti we say emfiri fia. Would you free baby idea? Nanny a droop. David, Ora, Tipaya dear, Wabajuma Musa pharmacist no. Me hubia. Ain't it to wasi? O wife Tipaya Nazakataka home. Good. And no obey here. Entramor D. And I was so banity payen so amana yembre. Okay. And no obey here. Entramol and Casa. And I would know so see a jow ga. All right, that is tension, headache, or migraine. Okay. We'll be here. Entramol plus. With the na no fear for no said the matrama will not pepe. Entramo D, ne entramo plus no, enyagro, e tuti payasi de kude. Nji is a ubet na ho, na etia power there. Any wasa. FBI say, Agyenim Nketiah ajatum say, yeah. Abusafo da masema twa ye ni age abofo nkrato abahaya agenkwa 101.9 because he is streaming live we in Facebook page so agenkwa FM Kumasi 101.9 agenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube agenkwa FM live YouTube agenkwa FM live what they comment beba na wa share na wa like ni wi asenya atonkam Rev Accra na no and individual bond holders one more kika one who say abano pese oba one mo edenchire mu na odine saka one musika bi e ma no ekokoye ensem bebre
na de koye answer ye ne sa de yente commission bi na yenhwe se de ensem no ye be jojo na de papa mu no ya hwe etu ho anamon na eneyi wonom de ensusuye bi de aba abonten se saban etie wonom no otu ho anamon a ebetumi amagana aban enya be se 83.5 billion Ghana cedis eno no abano de bebua ni dwumedie wonom kan bibi fa property taxation ho VAT ensensem sika auditor financial irregularities ya auditor general etu ho anamon si ebetumi agigi ni nya ba bia no ma fefa fanyina no ebemusa government expenditure no utimi kra no a ekebeboa ye woni wonom ye adwen esa Adriana akra nse ye man ye timu no ho ya na twekon ka asem bi o se na ha so de twekon ba se o chichire enkabre ba ansa no o aboa be se enkabre chefo ka ansa na ya se chichire enkabra ansa aboa na be kuma aboa ne ka wi na ko chichire enkabra mfa bi ni se o se enkafo ne kan ye ho boa ye ho esi ho ansa na mane aba so ati ase eno ne Joseph Nyansa ode ma mezim e komo beba aduane beba aduane ne ba MPBC ne komo ne ba e de ahwe eno ne ade aga na enimi bond holders yasema okay e de na de we yaba mpempi no sa semsia e kana brofu kakraka ba de ya na yese e chiri man comfort ase lack of politics e wo mu a e pesi ene se aban de besia ene chichiri o man de agifiri o man yi mu e to ayeje eduba bia so ankra mu wosika mu famra na yemfa enchichiro man emu modu sika ne ba boso mi ensa bia ensi husi ne de ba ma okay ebi wono mu 180 days 90 days 2 years one roll over na sa bond no aya ko market akwaje no obi ne sika bai obi age ne pension o se akokorament mi nya adwuma me de akoto saa ne man se de be ya Mpasuaso ba medidi ho na ebre ya so bi ho emfa se mfie mienu ebre ya so esa ban de sika man ne Mpasuaso na o hawa ba amane aba na ban ne se sika no so ka se obagya menya bi menya kran so a eni ma nyina bedwure ko okay je ne me yan hihye na wanka bo so me yedi enim ye obagye no ye beso menya ne sa na menya kra no a million du na me be ma e bia me ma million na ma twitwa ne kakra bia kosi be mfie du nza na matimi atwa wi eno na manfo hard because sabi obi a we adwuma bia pa Mpasuaso nti esa me kan kra ma ya madwen se enema bia me hies ka dia ye sai ne eso amekwa akwaje na no na amanfo kasa ho bebre me gire se edi kase ye kan okay so ahai na sane awo kan won pato mo chese nema bi won ma yento yenti ena ama o hawa ba o man so aban ni tu na mo we aduana sisi e o hawa ejina ye nim no se omo mu sifi ye nkwato mo to okay omo mu yese vat ye nyese nyese e wo ho madu bi sa ho se de bia da de be chi aduana se obakọ ma ofi ana sabe pepe okay enti se ono yere to na bia mo musika da account mu nyina asa na de echi a wo ma bedidi na yere ka che o se ye nkwaje asase wa nkudua banche na se dua banche no a na banche ne be de bi be gari na ye de bi e kokunti na ye tubia ma choba afato isi ochina asam ne ye kan enne de nkwala ne bedi ne ye no ade echi a so ho enti short term yi na ye wo ho na be boa ma yensa kasika ne de aboye ho ban na we oso me so an na 27 efri ne ye ko esa ban tu adwumafo twati ase sika na de tu aka aboye ho ban no e ho sem na ayire de ye die ame ye de atu ye makọ uro makọ pa ha ba yera ba no eno ne asem ya koku beji ama ebura aba no panifo sese bibi ofia
Tien kan just pe bibi di enko. Ah baye. So ate ase. Enti me fo se eya adwenkyere ehu hia ampa. Wo hwe Auditor General's report aba which I think say NDC for really a serious omo omayagea. Eno na say discussing this week. Omo de omo racial for ya ba na agent. Okay. Wo hwe negligence bi no moye. I believe strongly say enye obia na wadi sika ne se ne ye. But obi wo no mo asabe. Wo de ade ama no so mfanye bibi ma wa. So long as wo de ama no so wo keep records. No aka se bi aduana maame 1 Ghana cedi. Mi ko jo mi tade peswa. Mi say na odni nyina acho na ba wetu ebu hu akwenta. Eni wo. Enye se bi e wadi wadi ye adwuma enso eni wo. One of the assemblies menem krofo bi o mi ye adwuma. Auditors aba na afi no mo nam omo betuetu omo kan ho copy receipt. Ade no wato. Ba so oji receipt dia akoto ne voucher na yi so. Ne file so no enta no eni ho. Nti e no se e ba ne ehwe ne ehu se receipt e fu se sika no wadi. Enso genuine bia na ye adwuma. Eno ne ye kana no no mo se aban nko no nko gigi. Ediana. Aban nko no nko gigi. Obagigi be we said na de beje so age so. Enti for me feel say the bia ya na ye kan. On se eba eto gigi ho a na manfo ko yi lebi de bia na me kase mbi kire ho. Sa aban bi ni wa Ghana adokuku ama na ode bo man no ho ban. E o man no nipa mu no yesika agigye ndi se yete oman mu na every single tax bia aba na yasori agina every single move bia aba be peso benya sika na yasori agina every single bia na yasori agina ene ye ho kire ene me wa obekọ senia amanfo bi gi sika gumbuto maka prekra nkwa aban yemfo ye ni hwe sa bia we nyina obi oye adwuma oye mesin ototai ene ukofa Messi ni a Libra ebi 70-80 Messi 100 intifane se day bia na 100 ena oye adwuma 28 days se na etua kana o time se be sen ebe 2800 Messi no obi ho no ma wa ban adwuma mu ye ma no 1200 ye ten tax me boa but the oji 2800 tax bia na so okay. Enso do ya ba adwuma evi etua no ye ko assembly ye ma allowance 100 Ghana cedis kwa na de to ato ne ate safo ni nyina na ho and omaba na obeka cho say oma ani mu ayedin system ben ye put in place e ma safo we nyina atimi come on board na ne kakre ne simple ne takwa betimi abo ama oma na atimi akoso we ya makan ye kakra bi obi etuta 1 square meter kra na e bia woje 15 cedis nti da ko timi to 20 square meter all the time say saying uba count no bosome no sika woje isi nti bond holders no match that dream fantastic but edien ena yedi ye ensuo ba ne enum de atwo na mbam cho no na amanfo nso ena we dia enye ye bi se ho se aban wo de wo car aduana untimi mo no dede na obeye but enkusifi enti ye ka ne se no ye nyintum se ye nyina na ye famu de ye betimi aye okay aboa ma o ma na kikire timi akoso hwe oba so ameha okọ mo afrancho ba bia woti edan bebre ho no mo property rate kwa ntua tinju mu ka sa ba no fa ne de ni kire ho tua na ntua na nsusu wobekọ na rate e de ato dan ne so nti se wo dan be se 1000 ene wo ebia atimatimi na ena month bia no oji obi akwa 5 Ghana cedis how much ena obe rate okay o ni akofa 400 Ghana cedis 500 Ghana cedis bitua na fe ene ade no o tua na ni be ye ko tua enso ebia ka month bia 10 cedis 9000 ena month bia obi etua 10 Ghana cedis okay sika enya de a den ma no obetua asempa na wo kan of course nti yen hwe kwan enya ni yesi kokokokokoku edan wo komasi nyina bebrebe ena bosumi bi obi ekuratua 5 Ghana cedis ama each assembly bia look at amount a obetimi age e de agu futu na wotena ho awso we de commercial ho hwani no akofa 250 million se won konkotua akofa 10,000
se o mra metua okofa we sika no nsanka dia me kwat mase ana kwa be ma wo mo kwaje enso kwa nyamunyu faka bebre konom no makoya kwan no age on ti receipt ma no no okoso no kwa kwaji sika no ana meboa yeni system bi e check am for the waste management aba ono no wo de bi mbesi ufia no ama momo ya obetini afa so obetua yi no ebi amount bia no 40 cedis month ne so a na watua through momo na nkasa system we nyina ye adwuma na wo ne so efie bia wa ha bia wo de se de tie bia ya count fie no 5000 10000 1000 houses ye jiwe ya month bia ni ho ankasika enko assembly bia futu ama IGF ni ntimi mfanya adwuma yete ha ye ni kakraka ne aye na se Dr. Kom ne so nkoji a na ye twa percentage wo kwaji ba be fa 20%. So to the metro na 20% na ono kwa akwaji abagie no okọ na sika no nipa ko ntimi a otua hye ne sema no dan no no okọ amanfo kwaji asie ne de asie efu yasie utu fam a ye beju hwanhwani million ni achu se ntu ba bebre siniki omwe e wo ye nkam ye nya hwensu behwe wani ntie na no de nete kwa ayi akwa kugusu na de okọ no okwaji sika no e na woni monitoring system a wo suma obi se kohwese ye kawe mu na sika ne fa hen enti saasem na omukane ade ehia se yentre yen koba mu na yen ma systems ne work na yen fie ni nyi sika kese achi kitwa bia yen sabeka no ada bia betie nya ne bia obosome mu ena betumi aboa what you say enti ye besre se ba bia dui no se de ya de wo mkofa manyo se mu nwura mu yen fa ne mansi na kwanso na wo ye adwuma e wa ban adwuma ba de adwuma so sa fi wani na di akire kiti na ba bia sika bia ewura bia wo se wo sika ye di wura mu no ye adwuma ne kwanso na timi aboa na tumi aboa reverend na ya tene kano mamenko elder hona akra intino ne medasi pa ye drew individual bondholders omo suggestion on jama ban se omo fa kwambiso te se taxes ena omo no answer omo po mu tie didi mu ana adiro me kan atwa omo no anything didi mse what you say so bia kan akode ne ho ya de osusu nani sa pepe okay nti na se omsam fa enhwe ba bia auditor general so report no person che se ba bi wo hanom a mu wura ho a ibi ebeboa na nge de ende mo ayden mo gemu suggestion na mo de aba is a good suggestion individuals no omo adwen na omo de aba ebeboa wo fine na two things and the event wa for now the reason why government the niabre sa adwo nyina se oman no ho akire no to stand bia ehia idea emwa okay every oman move on ho we need immediate help from what the citizens okay oman move on timamu for no de yanom gam said me petem bi omta ordinary Ghanaian ordinary for no honam be class ordinary Ghanaians no the government or the nation ehia ordinary for no ordinary for no eya abamfaso pa na normal ya na ordinary no edu tambia omonta enhu se ordinary for no ehun ewo mfaso we are politicians no adeyo e organa habia se me de bia me ka se bla obeti se politician ka the good people of Ghana here betwaba sa pepe e wie dia we are ordinary so enti sese ordinary no person o kire se sese ne ho abanfaso ama o man no okay but ya na initially no politicians no ehu no sa said they now wo kan minim no say no kure e organa ha politicians no if he say wonya ban wonya mamu aba wabenya position through politics inti wo good citizenship wo de to aba den ema no eno afiri ho ama sese wabeye from to abe den wo good citizen no a change abe ordinary okay but we say situation bien on permanent ndi mre ebiana dane nti say no o ma be chief cornerstone pepe they rejected
ordinary people no says o ma better talk okay and I says wo hia wo moa enti dia na beye ono mo Jojo fine name last week me can the same thing and no one am the air can say there are so many alternatives government no watch one I say and this body na make communication management ama enganye ni sia beduru ai se government no ankasa me enano me can say eduru ba bia ye wasemo a sebe akwankwa aka ye wasemo a ohene no atimi ka eduru ba bia ye nana otumfo nana me body kan so na ma bafom okay otimi kasa no bia iden ai enso ga de ekoso nya wonte enso what time you are no iden abekasa dinana me kase eduru ba bia minister utimbe kasa eduru ba bia MP utimi eden ebekasa eduru ba bia se president wamu no wasinsuo ni satam yesen kwa kasa da me kai se wa bla covid e baaye no na do be kasa chi debi obekasa bia efi wo kon Ghana bla bo nyina sesa fasa covid-19 yade no otumeso no enti wache enti nam kase sa problem ya be nyina ye lack of communication management efre bibi communication for development okay communication for development be ko bia development in economics health where they are in finance okay communication for development in the financial sector of what the economy and edu so you okay communication ben e course so ebe ma enkoso aba yisika sema eden akoyi amaso in the end me an communicate ye yankasa ye ene yekuta hodie no yes ata na esen ka eden ke bedru esen ka ebe start nemu a start achia nemu ikura mpo a ye de awuram yeti sorry mumra bontin na munye den mumeka ya nyade de na revoka ya chance ama aboa na kaye ewie fe ni ekopa no waduru pepe oti ase enti saneti ekura de ayafum enti mesiremo de adu de ebunkuto gipam chew dako na minister sinimo aye workshop na minister we kasa na we kasa the other time kaji was a ken edu ebi ontwene ho edu bebi na nipa ho afunu nipa bi okay indi baby edu nka ken kura no omo ya workshop eni nkuta ho die bi anka onye den ontwene ho ma neutral people eni omo ayese school assembly asi ana adwuma assembly asi na grofo bi ku da bia mo na mo negotiate conflict resolution da bia sebi animu no sebi ayekomo edu be kasa gwa nipa nye den enti na mum neutral person bi free baby mum panifu a mom ta ma ha ba ya no odfurika no oduru ha yesi nipa nim te se den kuchamansa efere enti se minister kan na we kan na benfo kan ken ayi ne ho asi nchen ewumu na opemu no ankasa okay president and the fellow Ghanaians on this issue that is communication for the we dey do the amount for mi bunko to je den epam chew dey ye no dey anko ye ezenka me bam ho ansa enso me sira me president me di mo asi wo se mafom okay enti dey do de me hia me moa enti nya individuals ne pensioners kakra na ka bia mefa na dey do de ye se mboa samanfo be boa na o me ye ne say ya one name ohia omu dimie no omu adiyo okay omu nkasa ye fa de wo bi si akasa and omu dressing and omu adiyo wo fom and nipa se me ba ho abesra de me ka the same thing last week me ba ho abesra de me sira me ma school fees ana me ba problem ana se me hia moa bi adua na name boa me na afia me ho a name and na betimi aboa me de wo me si a poster me ho no and me nkasa ye mu no na me ko na hwe me dress na me ba one your games agwe zero ebi ko awafade e do ko ye ton a eche me dwetire sa pepe na so hia mo ade na me ye ndɛn enti hom poster one entities one no ma bi wo ha enye individual yi nko na ye yoda ta me kan so mo ba fom na ko mo kase ye srem o eska fom wo man mu ye hia moa enye we nko we alternative individuals o metias ya eye nkasa ise de medi nkaka nemu another alternative ebi nie ye srem o ska fom ska wo man mu ndia o ska de bi wo ha anipa enjina mse wo mo nkasa ye ene wo mo ene ye
I form on beba ebe manipa ehun se nkrofo sisi do mo ide aba form ansa na nipa beti ase sana woni ye bi otwitwa so ministers ye se doors wa ide ti so mo se coupon ni ho ahon amotwitwa so a eni fair na me coupon na me 2 coupons sisi de me asumasi me coupon me je say half ani be den ebe da ho me sisi es gracia na ye fo ho ahwan a sisi ye so obi anya bi 50 na che se nipa ho se enoma bi o ha aban no wa yam ye ho se sanity ye nso ye nye den ye mu abie ndu wo mu character ene wo mu ne ye ne wo mu senka no be ma nipa ati wo mu no ma bia okay nipa na America no bi ni sen ubetimi aboaboa philanthropist no bi anu e wo kasa aboko a workshop forum regional eduru bi na president di akire so on say yesrem buboni pe omo politicians no bi kura Kennedy woska Kennedy woska pa omo be presidential aspirants ni bebre omo ni ska ngomba ye eduru ahwe ska mo de beto so okay na no meti mayofo bi de 500,000 presidential candidate yes. 500,000 the party the grand it me mo Ghana betimi entinka ba no fresh nipa we no bi Kennedy nom yenua despite mpanifo yi mesi before say obeba sankrofo yi ho no na wo aba fom won kasa no ne ye nyina heden asesa no be pachew asre wo mo say yesrem Kennedy no moy yenua ho ahwan president former president nua dia Ibrahim Mahama no mama ni pa ne bebre yenua ye papa Dr. Otin no me mubodi bebe dem person je say there are some people Dr. Dufo yeah NDC presidential aspirant nyina mumre mu bi na mo fam sika nye den emeboa sani pani bi eti wo mo ase a ye gikire o mani ti no on beboa nanka individual bond holders no sika ho ayeden ato no okay bebre wo no on betimi di aboa ansa na we be ye last resort ya pemu a kakra ye nyani de aduru de enti e bia mo de no e bia fa bi anase kakra se ne nya se ye ne sade a ebebo anye sade a enoma be lapses o manu naked corruption okay emrebuti banks egugu eni ade nanu ya sebi excuse me wo you misika duru enti nipa ye de anu kwara eti din se sika bi nwunu na dia na mo no watu enti mo ben na mo tu na mo se asuma si bi sika ye ko mu no sebi hwemu wom ye dimi fia no nka na mo hwem na se hu se bibi achia enko ye dia asuma si bo omanika be 100 million or 1,000 ye bi fie mu no oman no agi ni sika ni abe publish okay ni ehun se sika we ya den aba oyo miska wate ho asem bio it is sika afa microphone sem nyina no naka aba kani baby ya bedroi nanu ya bank ye gu ye nanu ya meti se obi court me I'm not going to mention anybody's name e wa ha na mo station enemy ma benye problem but obi ati e court no court do odi fan ni se sika no nye den obetua no watua na dudu no afam o sika no nye den enti akodu obi semu o edi onu ho abo edi bebre e wo ho no mu akasa sika no okay ebetimi abo oman no ense ede ye gya ne sa di no ma enyunu fa nche no ye momodena se ye betimi age na mo ye ya na nkoyi a ntina se nganye satan na duru a deadline eden aso abompu ano sanete dia omfa sa akwa wezu a ansan individuals ni de no mo kan so tax ni ade omye what tax net in the country enye tede na so fukan obi en nipa kakre ne theater so nipa kakre koko artisans ni dia waje wura koko wura boboso bebre oje ano there a lot of workers mo hakura mini bebre ho no etu om cash over the counter enemre indi oje ne counter bia when a tax be no kwakotia ongo tax bia indi a tax it should be widened nipa etu tax no moa oje ano there gumbo o pe kwa papa okay ope se bia aduane papa di ope ni nyina ye provision a o man na de beba na won contribution as o man ba anything a wo ye anything enu ti na ma o man no agwa ho hiahiam enti ye hwe na ye yes agwa na de boade I know say me dem say to be frank eno ma be yi enti abani tie no fupam foreign companies ni bebele wo ho no mo a name o metimi aboa bi o go tena kroma you become a citizen so o go tena mamu a ya de ye awo na de gichiri kro endu ko tron ban mu na wo ye companies
foreign companies bebree Lebanese companies yankom bubo other companies sika no mo repatriate de ko enti basi yehia moa no mo timo ye ya company bebree ho mo ntua tax o ya mom yesi be the tax exemption why tax na Ghana ni ni tia ni sika na obeje o excuse me but what the Ghana ni sika na oje wo hia e good foreign companies na onu ye adwuma no ma na tax exemption na Ghana ni na okọ no akọji individual bond ni ade no ebi ko ye o ni company kitwa ya na adwuma dia ho ye no onu otua tax o foreign company big ones no ye de entua yen from mu nyina se master de o man na droni timusu mu nyina mu nye den mu meboa no mu first camera na o man ye mu nyina de ai anya sa dia emwa strong nti ye ne za individual bond holders no ho beto kakra na san de be ko no ne hu se ya boa ne mum anum na edro ya ba abetru elder kokwe Agyenim Boateng na wate de ka no dog yura akra enti we yo me dase we de nyasem foforo ne mum ma se yeto eboase na se de na reverend ka no ye church mu ne hwe kwa ya be fa so a ne masa na ebi ensi em de se papa elder Agyenim ka besi so se kwan ankrofo ehu amanyofo no ni nyina wo effect in our tax payment sometimes ya na fee say ebi asika ba wo man ankrofo bi de yom ho yie enti se ebi ani pa na koba se yenko gineto a na o kasa enu ntune ya metabu be se akokọ ne kosua tebia ani ewum no sometimes one hwe ya obi antuato but when say poverty is cyclical okay poverty is cyclical because wo antua ebesa kwa aba business na mwasa abra ti asem a cha settled okae was say with nan me kotu ya mamenye na mintumbu asinche was say without the initial unfairness of taking your money government products and services do not exist and we dey ya eto de obi ani ho ya gina be ni de but hunu say enu bi ne nkakra even say yesusu say aban no kra agi bi no odi a enu amu bi ne edi bitua adwumayefo akatua sisi ya ye kensi ya hwe ye na se bi eniema ya de gu akwema ban peso de gu akwema na amaso a na me teacher ne yesi atu akatuem ne aban na enye secondary akoye ne dai the option once obetu abatia no ututia no so no de obeba no so ameso mo problem na ebesa wo ha eno na sa abre ya bedru stage ya yempese sa niema no a esisi ye no ebe ba be kan ya adwene na ase niema wo se ye but tie de yin so kan James Randi kan ye was say those who believe without a reason is difficult to convince with a reason dinti etisa ne say amanyo so so obibia ye yim se dem bi nka kan because abri aban wote so jeto aban so a ono no ye nipa oni abema na opposition me ntua but the dane so a ono so be ka say muntua fama me entinya ya na ye gro ye ho atopre so ati ase but we hear tax system aba wi ase a say the medin ka kan tax bia no ha efo la na me mount tax resistance aba wi ase ni other taxes e buy say me bo bia no ye friend bachelor tax me can windows tax mine be bree windows tax inquiry I think say Holland they say na window tax e wo baby so be say Belgium getting a tax but yeah me ka me so no say baby ya bedru no say ya hwe ya na ya nyai eniema bia saa na beye e be kwa na saa ba ba de abisi na nem because you free car ho asem say eto a ye gi wo man mu saa na ye didi mu anwo enti tam bia no ho man sika ye nya say the last time be catch us ye gi a ye ya na ye say di o dodo no a ye di wa ya because ye hwe aside corruption ni nema ye free mu a sika ye gi no ye ya na ye sa di tua ye ho kawa okay the last time I'm checking man can't just about 58% na ye gi sika o man mu nyina ye di tua ye ya so ye di tua ye ka yeah and sika ye revolving ekwa na sa ba abisina name and other related matters is a corruption ya dia na ye pesi esi ano no si ye ntua unya bi kura no bi akowia ti se baby aya bedru si ye ntua kura na se usika da ban ho no we se minyama wa esa ya de kro no a enu ntini ye ni abre se baby aya bedru se me bana me kan na my equity to they have been tough la waka ye no se government ya onsuya de any government ya won kai dada ne ne madada wonye ngu ho no fa foforo nya de ema unsa ban ne sha se say or cut down expenditures in the pipeline correct MPs ni krado ho magiti o makatua mlisi ye koye nim sa ne mani nyina ebe sesa ho because say aban si wonya kwanya na sesa sika wo hwehwe bamu a menya sure sesa ne ma no obetimi asa yedim o yesa de a then you are an illiterate government okay unsuya de enti wo ho kire nso so na opa bosia wonya bi
Aye. Oh, sanity. In reality, time I watch it, and I will pay a winner. Senka, ye coming alone with the last time we did could come and with him. Yeah, who was a bit creative in this gabble was a fatum away. Now, dear Dawson. Aye. We say time I watch you in Crawford, didn't catch you low. Never feel the Bia with ya. Now I go to TV, I could see them now they pay ma. Now guess about them as so that more fair. But we are not come sad do. And we say next time, you loan be a made loan, maybe the investment. But that time, so be corn so now had the old pecra now where we be. And this only we are sitting here. And the year can't be a young cottager tour, any other destiny. A tour no crown, your bed, just a nipper with Sican, who triat on a Diana. She said, Nipper, our bone who they are, no Bianca, you better in a cacker, on those when yes, it can be. And what the Triana Bano Society, and you be. And you also the American, qua Nasa Baby day, I be seen a name. By situation I have to do with a bond and as a bino, Esre, say a hunchra abandon, come woman, name home harem kakra, Nanka be a domestic debt, and you see about them cry a buffrifie. Yentimin crocra nanka about 137 billion one, ABR, say a bion fee say when Trian Prim Prayer, the Humberan and waiting me to be a rule, baby, a Dache Bessa discabano, who bet me mukina. Last time, maybe catcher said, we are the and many pebbles so hunya de and tomo. Now, to say, Abino, if it's yarn or the buy, said the Namoka, no, I'm an anyafe. But I'm happy to say, ne, and Kutahudi Abino, yeah, with regard to communication, yeah, come once a stakeholder engagement, no. One said Nipano, or Mono, Quadremuno, Tibiase. Okay. He needs about 80% participation. Unim say Ghana Association of what they say, bankers, or Majiatum, and a Ghana Insurance Association, and it is only because we have first arrangement, no, neither Abino was so right. So one only be decide how the money should be paid. And no Ghana for annual, the Ghana for any pabone for how. So I say, and they say a ban cry and she say within the first year, no. She say crown will not be more better than the previous arrangement. They say no. First, 5% in a year. Ubenya. Now moving forward, now there's cry the 9% is why they akahwa a bit jump away because some of them were talking because of this inflation. A bit develop more as a haircut and a day. Abba. And they say, you drew see also a tree of was and your boy not buying no 80. And yes, she say, a bit my Maya Koyanim. We Ghana, Adriana said, when you say 2021 budget by ya, we had the tax burden. You owe man, and you pay woman now of about 30.8 million population. It move bear 8.2% pay. And yet, me not try make us a bino, it me Jessica if you are. So what I said, and another reverend Kashim say, I see a per quire your fast. Almost income tax in Quan is about 2.4%. And to be brave, or Mocasa, but it won't be a day, Emma. And Jacassa, your system, no mummy, baby, near Pequan for you bet me a trim nanko for a tria. When the last me catch was a woman, Maconianas, and develop a new curriculum, and I may catch a tenancono. One of the areas I met Hamano, the understanding of taxation and how it's so beneficial to the society. Okay. And he said that the American Aristotle, whose our situation is in now. So when they started developing their countries, they started giving people the wisdom in terms of understanding government. It's a government, you know, an independent, a complementary effort. Because they say, yes, we are doing a work you won't mean. Kokosi Hospital won't mean. And the governance is like a welfare. Sana memotia, a binum diashibimu, and whom so quite welfare, we are benefited that, but they be all trying to contribution. But that could be, yes, a sort of party, or when you be a duty. And you will be mean benefit because I bet you will be to be a Western region. So as you saw the national distribution in terms of region, how each region contributes to the tax system. It be cry as low as 0 point something. But in your near why you be so day, Sasan Kia Canada and Quebec regions will cry in because you're now in your day, and you don't do governance or nation building like that. And to be a day, because we are the Bofu mean to you, but one day. Ubekwa kofa kwan bi so aban no na eye one day ubebi beko secondary school a bi na eye free no one day ubekwa hospital health insurance wo a cover but sem prempreya say upesa aban no nye bibia bi na ne de wo pe no nsa anye dey anka enti no na wo se adwene ho saa but say na bia na aban no hwese bia anka first arrangement with the bond holding no bia nkrofo bi kokoro wa bi no be brede na anka ye nyina ye de but ye ntia se ye yi a
Say me peduma aba adwuma mu esika na me peduma aba be sika wo and san what the year what is a percentage ya dey aba na no me nkrofo bi hia o say US time a covid ba ye nkrofo bre ya aba na ye o ma sa refund o taxes bi bre aye dey ama wo no kre enti so man no nkwan ye dey ta no so be dey e be sebia no but ye de ya mama no awura mu to the extent so obi kure kotua to a obi mpese obi tua because aba no be nya sika ye mpuntudwuma amoma na kodanim, which is a very bad cause. All the political parties in are also involved. And yeah, one party, say party we ba no we opposition was in we ba was we in na ye o manfo no ye no see who say debi because say ye can other benefits we ho a wonu a onye manyoni no say wonu pakoro nya kwanya baba mo no be didi ho bra wonya ho mfa so no papa e kan gracia no ne ade ade me ekoye ni no mfi se dua na wo mu nyina besesa enti ye ntia se bibia ye tua bia no ebeye ye ya ye ho aduro tax de ni tua ya papa we aso hwa de a you see there's no convenience and tax no said de bia me ka kire was say deaf and a bef and what they say salary on call can tax was there's no convenience it any convenient time we di tua to say ye ho to ya nsa na ye tua to me je say me ho ato me penji me say me there's no well time this one over there we call I work on as we be wa if is one kure na e be operation and yes am wa it was say there's no convenience when it comes to tax deaf and then bef. And to me, and said, no convenience. There's no time. If we are seeing sit that say you want to yanzan ye triato, but yet me triana ye kama, near to me ye near ma, a bit my boy, and to baby I have been kakrani corruption, any sika buying expenditures were a year unnecessary. You can't unnecessary to trisk a good baby and far away in your day. Emma. And to some of these things, you need to look at the investment aspect here. Abandon the sika a discover. Wouldn't the ane yet me ko jisikabi near the abeshe project me and me na project na stand na sika kwaje na ayo wastage chano hosa so what say ni nyina ya de ntina mo article 7 do am say me ne mo nya dwene obi am ne na kopla o kam say constitution no article 7 do an kasika inventory obi aka go and read it say ye kan ya a monuments committee ni determine and even the recommendation say it should be done at the current rate of the economy and the current state of the economic situation you so what you say me te wase e ho no akoye nyame ma de achi ni nipa ma nunsia bo nyame o ma de achi nipa ne ma nunsia e monument committee and am article 71 but constitution never stated say into a person and a penny and tisani ma no na ye stress sabira ya kwa hohihia mu no ye behwe ni yatete so ubesi akwaji project bi investment project was a bewusi kamaye near the sika kweshim ye ntima awie the investment ye hwe free mu no ensa mfa sika no a efisi be nya free mu nya dai but there are several of them. These are areas also ye tackle but see ye gina so say bia ye ho kire ye ntie ntua ane sa na ho kire no because about wealth distribution no na make ho asem no we nya kakra reverend nya ye wa gisika wakoto meko mama me oton meko no so nya bi e di akoto crazy ne didi so sa that is how economy is entina na Abraham Mesro money we no omunya issue with economy no but don't forget to say nipa dosu without the commercial growth in the economy I'm catch several times the dichotomy of what they say the population growth no said the Reverend Father Marcus New York and determine their per capita income is also a war or who contribution to national development. They say Adoso I can be an Canadian tribiko. Do you get the returns? And this is the demand and the supply factor of projects and services and so on. Okay. And the Yako Mediana also yes mentality no say be a buying but the best race are buying so on so ne fan also where they cut down expenditures no any corruption near there they say they are buying the sin and so say or person will be taxing or person will man above for kwanzu be in 21st so 21st economy no is an integrated approach also the bibia be shishim they say tax yeah person yen konkoji property rate yen konkoji die ni nyina we need a special effort and then systems a bit mabua and nothing about no the friend on revenue assurance and compliance enforcement by ya ni nyina ebeboa property rating no ni ade ade ni nyina but yemwa eyeya yeso ye ho be dey ebeto ye yenkwa homanso ni ene Ghana fo eni nkomo 0204905655 0596248959 e ba se wudi ba bia akasa fi wada roma mira ne mo chalo pa me ji usu ogwa odela ba we mo abaso yeah, that's a good one. Now, my jet, this one for president week. Ghana from the gas of the Super Moment to about Yapa Mandu, or the commercial, not going to for manager that you will be never to our Christmas.
Where that cross one? Papa no go to Mamma Chana, the such a wadonko, that one goes to Mamma Chana. Now, at the end of my message, I'm Malucon, the marine, the Pastor Tabua, yet in a church, I'm Mana couldn't. Ghana, not going to be a real school to hear my Yomina. You're making up that one. I'm not going to be a man can not blow your school, no matter to the Brian. Hello, young for child, 2025. Mo kuya da se o do dia no do na tia ba je udi ba bia ka se fu adaruma the pastor minister of government contractor mi rasaba e fie boko de ye ntie wo fie boko asa se ba titi no chia se da kula mu ba education minister na minia ye papa o de Nketiah wakata papa se de namba na semina mi me da woduma the Copa Captain is a mobile barrister. That woman, I do one day do, but I did 10 million with the 1,000 kind of cities. Who go forward so bad? The woman was down to 5,000. The woman will get no set tax to. Because the sound could forward, and could get baby. No one can cut, and a man of cat away at that, and so into the shop. Oh. And don't say you never walk. But if you go to see your case, you never went there. Say, oh, man, then you say, if you check that, you have one more man according to him. Aduanaba, you know what we say here in the room? Yes, yes, more. I don't tell you. Mo yenya ya be bo me pacho di ba bia ka se fi wadaruma. Hello, Aduanaba. Mira. But you got to know what I do. Mammy check G30 members. Now, Nketiah, so you say, Yambua on the 30th, General Joe Alakoto, minister, next president. Yeah, I'm not telling about when I said to my own cheat at the about from so. I don't know about me taking a problem so that my father won't just so the Siasi Kuru, Yamin Chirano. Now, about Nketiah, me for some. Me, what can it pay again about? Honorable Maswell, Swami. MCJ, and Yakasa. Yeah, too much. For certain money, may catch them play woman for that. Mo ya da se so no dia ba na ka so asem pa cho di ba bia ka se fu adaruma. Me am bia na ba onu bremu yi. Mira salibe. Piao. E bia na ba me do do itede. Me ma mo ni adwuma. Na me chen di for what na kwa mama. Na me kase pa for ma afoto project wura. Ye papa ka bread for. Ma wo di se konkron Ghana ni ka so. Akra, maybe I will be a gun of union. Aduanaba. Hello. Bira asare wano ate ye for hofro wo ahoto 0204905655 0596248915 ampacho odin ba bia kasa free. Danabe. Mira. Ogudufo. Me je so we. Nanko pa de mesmo ya pa. Na betite. Ai, asafofo nyina achia. Na menchache model kokwapia. Ena Dr. Alhaji Muhammadu Baumia. Mampanyi be kase walwale for mama the finest vice president assistant enti oda machipa. Na kakra me kan se me de mesre si enta Ghana mampanya be de achirechi. Wo hwe na no ensema no ka about Africa ye trader na ye bon de wuro ya ekese papa no wo bom Africa ye twedie hu atumpon eti Dr. Alhaji Muhammad ayi obi a se de Ghana twedie esi Ghana koma so ni Ghana ntotoye no eto ye Ghana ni a bomodi se Ghana twedie no wo beton na wo ye babu no so a me se praduma ye entrewo na mfa onsanso de me fam enka so bi me praduma ma onye enipa ne mra no na wutranye ya na busua korapo so bibiye na nyuma bebre so no yewra ya da se pacho odin ba bia kasa fi wadaruma. Hello. Pacho odin ba bia kasa fi. Hello. Pacho odin ba bia kasa fi. Mimi abema odiama be. Agro. Kwaso twan papa nyame sia. Esre na mache yura alan na mache ya Dr. Sewadonko. D34 me chia mo nyina. Papa ni papa ne kana no kwe. Kana fo yesre tuo no but me fam lem no mo Ghana fo ni abema ediana be eye mpanyimfo na
omo di omo nan si fam a omo ba etuo ne de kana fo omo yade de tua na koni yenko wohwe se no ma bebie enye adwuma yenka no kwenkyere wohwe se atangas fo se enye adwuma ana mebo betwe bebie enwura entontom yesre omo mpanyifo no omo ma omo home no so yesre omo na kemia na assembly so no enye adwuma etuo ne enwura no omo hwe maye na aye medase agro ya just to ase but odin ba bi akasa fi wadaroma mira enu ne timulo ne wie se Aduanaba ye die we mira prophet ala mi chama opinia ndio be bia wo bia mi tia Aduanaba e ko me nsem so na papa ne se yin tia to e to di fia papa mi tu me to ai so ta kwa na mi tia e bia ye tia zo esua Aduanaba awu be tia wan mpanifo no na ebe cha bi o eno ahun bi abrochi asem na wo ka ne tia to ma wo bi a wo de ye adepa anu na ade na mumie enye ni se nhwe se dodo no ano yentua se dodo ni tua ne o ma amfa anye de wo so de ya ne atumi aka ho asem Aduanaba ya ka se yentua ne ye daada ye ho ni enu na mi tia bi a me ton mi tia ta mi tia take at the same time be am papa so tia ho ta mo se wa yo mi sika mpanifo no me ba e kwado di o ma de ne de cha wa yo mi de o ka mpanifo ye di ka ko mi sika ye we o kompana ni nyina che sika ni nyina di adu ne utia wo ho na kwa tu nua bi sofo se bi akọ so ade che ho so ntia bi dank yakoye ni mu ana me ka do bi aka se ntia to o man ni mu a me se oboa de se me so mo to kwa ba ko a me to wa pin water me tia to mpanifo ne enim sika no so hwe omo ba omo be sisa ni nyina gu omo kum to mu di na ko bi sika ka se ba e brewe o kwa bla ne esi nkete mo di ti wa yo media ne de obi e no betimi ade because your buy our bedian or this na ya de be come there anu ne yanko be ba jawdin ba bi akasa fi wada ma ye la skola asundwe kuro na bi mi wura nka wano pe dan ko ni do bi ni akura ye ntie we ma mentia MPP flag bearer ya de neba o mo nyam for Dr. Afriye Akutu Osei that is a papa no experience or wo and the modern board was Greek minister ya de frank and mana obetumi abedi o man no so ma normal ko yi ana dan ko ya homa no akate na kwase wu taxi driver wo de no aba Facebook ya wo sebe amekuma yimfie wo de no ba se adwon bososo Brikumanov wo de no aba Yahuza Swame wo de no aba na mameko ye WhatsApp na o manfo adwenche ba ye no ye nhwe se de ehun sem sitie bo se ba amisti bo go sunzongo odi no aba wasigana fo nya didi ani abotemfo na nado oparisu hum odi no aba ye OPK Patriotic Voices wasi NDC ejadem na Africa adi ndi Africa ada so ene odi aba no NDC bibia tesa kandifu oduwe entitimu no mode ba Shifman Atonsu wase on the Public Accounts Committee obo maba so area kusi Central Market ese yenya gidie wonana danko akufuado emu Rev akra Ghana fo akasa wo ye ko de na dichai Adiana mamintu enuana ma omoye amanyosam ne fo ho with the SEO NDC Parliament and parliamentarians leadership ubia wodi politician chi se wo kota obi achi ewo amanyosemu abato kwanzo na wa haba bia wugina okay se nipa na akota na chi ne mudu otisen okay if is a victimization there oba bia even ne asore nyina ewu okay so fu bia ba na opposition o hwe asofo a ebeto abama no owi a wa pressure mba bia papa okay ndu ni mse nipa na okudi na chi adando de no ntimi nwini aba no pe kampu froko enye kampu na wata echire di na opipia no okay ewo mu nkoyi wanim enko kanse mu akase eden ya ebekam okay bacho wati ase ebio ye tunko fofo ho eya mama ye mfa ye personal sentiment ense o man ne wati ase hwe the biana me kanse bre ti se maba won che na mehia mo na mesi obi a mehia 1000 dia hade na me ba dia na betumi aboa me
na wafa 10 pesos di ama me 1000 you 10 pesos what if you makase na adekode mantimi anya ekira ho me aso wo pesika kra me mani enso wantimi amfanye so the 10,000 is share me nsa and adekode na me ye amaso dia you have every right to say they make quantum say we are demanding a salary increment ye hia se ya kwan be koso ye hia se ebenya nsupa ye hia se ka na ebegina so ye nkro ye nsusu na eba se ene man koso se ne etua toso hu ne de ye ka kire da bia se sika ye gine o mawe mu no almost 98% eye de edi ekoya no edidie de edi ye input djuma na ni wo de make quantum say nsusu no mitua to makato mrek matua to yes to mrek kutua to how much na da mrek ne so kania na koto ne ente no obi de ka land bay ebi kura 10 million wontua ye kotwa mu abekwa na adwono akashim anopa no ayi afrim okay ni die mu say ba bi ete no abroche na ye pa ko no obi timi age ebi 1,600 euros no de 1,000 etua tax oh enti sa ne ma no mom ye nya amanyosem free ani so ne anya ne sa ye ntimi chichire Ghana nko nanim piao Reverend Ohina Sante na yatene nka no elder Ghana for akasa ye kodie na agijai dem de beja Ghana for ane se ye value system no a ye de ye no man ma ye ntonkone ti se de ye kan no ma bi won mo a ye kan ye mvan se NDC ni ayidie ni nyina no no ma bi won mo a e se egu akwa no mo a e se ye adwuma okay ti ma ye mfa titiu ye mvan se ye se sami a enye yie na sisi na obi wo hansa na obi ebedi ye nti nsisa de eye ne mo how e be manage no na bond for no ade no obi antua bi tax ehun hia nye sa de a o man entimi nkoyie ne mom ne nya ne se ode hu de ode o fa ode beboa o man na man no so hia bibia onso ahwe busa youth no de ne kro no 17 na nko ne ni bibiri we kra de se de ben ye ne ake but majority omo ben ye ne mrantie ni maba no se be kro no se ne tu trasem ni sre enne obetie si sembi esi okro from yeah sika twitwa ni no ma bi esi last same thing enti na make a value system ti anje se wonu na edi ye ma yetwa obi nsa enti kama atin so amonso omotwitwa yesre potem mrantie ni maba no momra fom momra fom na monhwe yetiti no ma no na oba fom a eboa na opre ho bibria on wi adako elder Kwaku Agyenim Boateng na kra onso abeso no ma no pay dog yeah cool yes nti de ye ka nyina no dodo no awie say ye niema ye be ni hwe sometimes you say there is a direct correlation between unemployment and insecurity but it is deliberate okay I'm afraid ya wo mo yesa ne so munya sika koto nsane da bia no wo mo ye adwuma no munya bi o so ahu de ko na ye kan say unsa ebrebia woni e ba ya generational and now we ko ba bi group na no wa ba na bonsu no ofi a ya frame a enkrofo cities omnisike kotwitwa na de nti a ye che kronfo wa boa am ye na ba police station o makoboa gangs no be kuno ansa na me frɛ ama ye de force what I said na me ka to de na papa e kan yeso enti nyese bia adwuma a wo munya nti a wo tete ho a wo to wi no ne eniema no di sika kotoko kan ni ade no nti bo anyes necessary say e bia sika wo mu nintia but wo mu no fi say aye ade e ka ye ho ye ne ye guy so ti ase obi a ono no ya che kromfo a wo boa me yedina ko no mo sa akɔboaboa mo ho ano say wa boa me ye ade kromfo na ko police station ti but e kwan ye say ye yi dan ne u dan so ne emumu ya wo be ka say wo moa nti ye very careful you know say nyina ye hwe so hu hwe ya no ye ka tax hwe no me ne kan me boss na menche honorable Sampaio na no program bi so osisika omogino ye yan ho adwuma ene yesa wasisi ye 100 cities bi about 70 cities dey bo sanitation ho ka ewura no ho am na tugu ho enya enti na me dey say reverend eyi sa ade na no with the fact say sika de watua but ke nya dodo anke betima yade ne kase obi abo foundation si ho ntimi wie because sika wo hwe no nso ye time we 11 ba ene ma na yesi be esan sa mam de mam okay yesi de bi be fa dwuma ne sa dwuma ababie nu ha me ka kire place say sika wo ho a wo create opportunity about 10,000 empty stomach is not a good political advisor
Mamencha Ghana communication technology. Nti ye nyina ye ka ho bi se wo pese ye mfa obadwuma a wotuye ne mu ye kese aban ne befa yes who much is giving much is expected vice versa. Can you gina so yi unim sika ye kofa ye de ko bo ho ka na no South Africa almost started dum so ne bi. Yeah. But sometimes yeah ye pese obi esu na ni wantia but wo hwa man ne bi de e koso a enkate ha me de da bia me ka cho say consolation a me wo Ghana ha ne say asubie ye dey ewa ye protect enu mum ne ye mfa nyina so nko ye nim fa nye development. Yeah, Dr. George Akom this melody ntiapo no pay e feel ramichia wo and I want so what in can we run my baby small my yet if for what you make him yet that will be piala say one of fresh dream akwanya no ama also am fat ye my main call na Robbie fashion me nua Robbie and then the back brain a Japan a different pon when you vinshia me nu okosku Royal Montessori tafunshia yeso and then when you vinshia me nu pepe enti brain a Japan a different pon and then o ma me o papa busuamu ni nya ase onyankopo won ka ho otutu anamo sie no won crowd o current taba no ase abusua ya de musia ya solid DJ guys to aso amaye mo fije ni na ya aya what's wedding is oh ye butu ankasa wakaka